I know why I'm chasing you. Trust me. I see things. I know things. I feel things. You are the woman for me. You were sent into my life because of a reason and a purpose. Hey, when I win him, the who chase a man. Come, let's say, one when him was here. Now, when him send your man away an MP. First, I can't now man for the attempt. One when him was here. Come, let's say, a time. Sha, a man now will fast to come, let's say, for Musca Momo. Ajagurajah, for Musca Momo, yes, sir, and you may get tired of the Bible until come, let's say, what that one now. Make catch now, and I would tell you be associate. A man in the eye ready. Sha Ghana penny for. Sa culture and sa sanfu we mu a e wa oman ni mu ana mo oman ni enkoso no ana youth na mu siso no mo ni na ho wan ne beto aba abonten abedi adansa say wakoko me se ma akwaje ring ahye na bra abo akoyi da wan ne beto pia abonten abedi adansa afako me se ma wo say komne se ma suban a oso de ba oman fo ban no eto abo nipa no ono ogira we sikan ana hye ne ntemu no komne se ma gira wo sikan na hye ne ntemu no nipa we nipa de woto no so wa target abrochire forma na kwamna siama e de na adwene a target on to ho a no ono agasa di kan ba wo inbox wa batwro o so fa WhatsApp na mama me nyame ayi bibia kire me okwa onka obofo Ajagurajah asem o o se nyankopon e na yi bibia kire no sa nipa be da ma no unya ba dru Ghana no da wi a e na be your end of your life if you walk on no start e be scan no kwamna se ma wo no mu sam yentie ensem akwa we kwamna se ma on pictures ni okwati sin no u videos asene se na man phone e man won e so man ready on be expose big time when him guase na aba no e wiase obitira bi a e na Ghana for you pe pull him down dabi nipa ne e ya de na enya mommy nyina support no ye mani pa ne usade wo ye ne nye akwa so na no threatening for social media but ti wa no mu sam voice audio wo send ma ekrokro mo e sheda dada mo na wo wie na wo nya mo wie a no sa be di o matam e na be twema so ye go ti voice audio num la Baby, but you okay? Still catch you, baby. But you okay? Yes, please. You been go for it, yeah. You been go for it, yeah. Or I could rent a place. Oh, but maybe but I'll prefer you be with me. You be around me. Baby, with regards to the audio you sent me, I say you will be a sorry no when you will be a mother no it's like an apartment. My apartments be brilliant, whatever say house so I know like if you want to go to Accra, cars will have driver do be kwa you be able to be whatever. Why? But anything you want, just tell me anything you want. That's it. So sorry, God showed you. God showed you a direct vision. Yes, He gave you a direct vision. Saying, I know why I'm chasing you. Trust me. I see things. I know things. I feel things. You are the woman for me. You were sent into my life because of a reason and a purpose. That's why I'm so serious about you. You don't understand. Okay? Please send me your full pictures. I don't like the ones in the of my mouth. I can see you're a happy girl. Send me your pictures, some of your videos, some of your pictures. At least I can know you more. Hey, tinasa wudwuma dia uti social media wudi no kwamna sema akwa we to social media ha wo ya froster kese pa emre bi atwam ko meka kira mo se kwamna sema wo ya kronfo wo ya froster kese ha obi o ya saka wani guy bia ana obi abokro no bia no o be start a abadupu a ono di kan start o meye we ya mo che kura o tunto chen ele brawo na ono achi mo adwene o da dane wa adwene to ba gini pa na dis oh nipa we dey we good afre dey sa de nya be ka o sa we say kim na do sa so mu ya wasesa wa adwene eno na kwamene siama aseda ade kansan ne kantan akata na nimle na ho ena odi bu amanfo fa so kwamene siama hwan na te Ghana wetu aboa no na kwamene siama me ka tro boys no o ma mi new rough the way boys na dwaw no kwamene siama so one start and change onoma bi a wo ye ne be ka na kreda kire o kwamene siama Ajagurajah woni foko na adwempa na me ka to woni flat sa asem hunu ne sanfo ne sometime time na o se o my Ghana ma wo ye no ofri so say bi police for no mo suro won kwamene siama yi ko for dua ho sa atinko ho no e wa police for no ato mo a IGP say ka to say wo ye nobody utimi enfa ma baabi
no mo be strike also eno ntina wa sheda akwaje land over bia wo say wo de wan sisi apartment bebre a sheda akwa han obi a ono hwe enwan ene na ntwe so mawo komne se magana to na ntwe sai edwan to na sai obi duru ho a wo say akotwe dwan 8 million so de we a Ghana man num na de komne se ma wo de wadwene e bu ahiafo efa so ahiafo na wo say guso a wo jo musika die komne se ma wo wo pictures ene na ma bonten o kwati kito se nkruma onwo ya bia a wo de jira on komne se ma wo wo adwene kita wo because unim say wo de ema so na de ko na wunya ma ni wi a na wasase bo ma fa so abroche for ma munye extra careful me dey be ka kire mo abroche for ma munya ina so sole a ye ko sofo we ho sunsun sole we ho ye ko ha no ye de ka mo ni wi a na atomu ni esu abroche for ma nyina munye extra careful na sa kwamre sema we woni hwe wan pa ne beto dia dance ye sa kwamre sema okoje na ring shey na abra ba ko yama no anase ne bibia atimi de ensisusu yama no kwamre sema lady na all Canada no lady na all Canada na so send the pictures and no kote and all those man no kwamre sema we just the beginning a man of more brochre na wo pu mo fa so a omo kan na so trate omo no ade ma hia me tan kwamre sema ehunu no ade ba kwa me adwempa ye ne me tan kura kwamre sema ho eno no wono e bu fa so wi a na wo wi a wasa ka to se wo ya me maka abo wo ya me dome wo ya me yo say but beginning na oba ne e pa na kwa num de ono adi kan ba wo nchen no abese wo pe sa obofo e na yi o me kwamre sema ena Ajagurajah ne ho de papa ena obofo Ajagurajah no ne ho ye ne de papa wo ye be buru sama na because me dwene wa me ntiase obofo ben ena da bi osole a no yi mad ma wo why won say wo de sad ne kata wanim na ra sisi ma pe wo kwose oba pa no ye hu oba ne mra na na ade akoye won say de tell say ma no munye extra careful na afi we na afi we kwamene say ma afi e ma no munye extra careful say munche e ma na egu ne camp wo no ofi say bi sa ma no mo jimijimi e ma no munyimi yo but enya o mania adenta akwa we akwaje aduro aduro akwaje no say wo yo ba na ode ne ho kan wie ono da wa change wadune na hwese obi otimi ka say ma wale 20 metro impra time mewu 68 akwa we betra social media kasa ankwasasem we say ntu visa sa oba ba pa na ni da ho a oba ko di sa akwa we si achi oba ba yi na akwa we anya na duru a oba ko di akwa we achi na sabi akrafo be time na omunim say ye nyina ekrunie 3 som 4 som okoye nipa no ade na omo onu aboache no akogirem na o maka se mara no se obi bu se waka kire omo se ukunu wa abrochire because we jimi omo oya man no temlele o de duru aya sa ma no etonim se obi abokokrampo na sa ma no de o de ne ho aka omo ne de omotimi nko omo nyina e o kampo no e na omo som no na wo ya no asa bo wasum o do mo fa ankwasum Ghana panimfo mo sole waka because of mine no say be ko ya sa samfo no kwasasem we nyina no ese etimi start na twetwa so na emwa komne sema ema na so la twetwa kote e de kire omre kan fa ye hu me adwepa ka ba twetwa kote amobi en fa me ho but uwi a na say twetwa omo no wajo mo sika dia wie na wo say twetwa omo no na wo say bro mo nua no komne sema ni nyina be ba wo so makato Ajagurajah nkasa wo be strike once and for all wo we na wapa abednago wo wai kwamene semai won sa me na mama obebo opadin won sa na uti mo opadin me bo to jama ko pe no afi na betra na mapa da mapa no ada na usuro so obo opa abednago din wo akwa we say adwempone kitaw wo opa abednago e betra wiase di bone abesim sunya abesim wo opa abednago eno bukrompo awo ewo ho adwempone ti wo opa eyere etimi akodai wo kwamene sema adwempone kita wuti no wo ye desa medweno wa mentiase be ma no wo ye ne da ne kwotese so a na wo ye nipa ben adentia adwemi kita wo sa utimi na obi a utimi ne papa eyere dade na wo ene na danfo ne wa ono yere na uduru ne kampo wa obusa ema na omokọ no ho na omokọ pe emoa no omokọ pe bibia hu no wo se wo kru timi ne wo da asiasem sei na wo kru timi ne wo da na se wo kru timi ne wo na de a one day adeche no ase ope jumadi akwa we ti odidi no ti Ghana for no youth no obiema na ni na ho
kwamne sema ebe bro sama waba Ghana kwamne sema we ba ye the way youth no dom wore ehye akwa we mu the way agidi omunyama akwa we no youth na tena se hu se hwini kutrayem nti ukwa no aka se betwa dan 8 million betwa we be yese yentwetwa enyan enkum na ntwie na ofa ngidin e wo wiase ono ne motive no ono na ade a wode ye ade agene din nti wo de sabi wo ye ohia ne kwa onimo usika no woje na hwe o edwan ba ko 8 million na mo ye npa me ensampo na ede wo twa enyan me ensa wonim sika wonya edwan ye to no sai wo ti Ghana yusu adwene wo ye youth a yusu adwene na mo amasa tukwa ba abrochire wo Ghana nyansa asanfa abrochire nyansa aka ho no amakwan amakomene sema we ebu efaso ono ba kira ho Bible na sabi wo pe obi abo ho ban a ekura afiri so enso na ekromo ekura afiri so no enso na ho wasa ukromo so kwa sempani ni we ho sa kwa ja ho Bible no akomene sema we ho we de na ono ho kwamene sema we de na ho me se kwamene sema afi we wafe ukwati sa aba ukwati se nkruma ena so atwetwere man e man no munyom bofu kwamene sema se wan start answer to omo wan certain to omo sika mo omo a sika na wajeje da sisi dan esi wono so an to omo da mo cancer man sika mo mo kwamene sema de be bounce no wo kura wonya hunu hwe me ka trew a de be bounce no wonya hunu hwe na this is just the beginning afei ena agro no astate afei na be se ni pari fra brochire ba wo person ono eba wo chen obedi holidays wo ho nya sa akra na o metena waso no fie ho a wo ba bia ba na kwakotena say ya onya no da wi a no asate didu atem come say man wo ya fu bia wo yo ba ye extra careful e was akwa we ho akwa we ba wi ase so no be di bone wo yo ba o hu mo boda o di wi a na o di na duro no ayew na afi do request ska o twiska free won say da o musoma motia mama ko twiska e de ba no come say man suba ya o de bo no ho ban no wo ni hye de bo agalafo ntabusua enyoma yakoso nti come say man voice audio so a uja gum ni nyina no voice audio so e bewrezi ni nyina sadia o nkrofo no etime bobo e man bi audio no yeso no is about time yeso be jawo de nyina da gum me ka tell what I say the name still means enkrata mu king kong aka fufoken aka bema yen for the yire ni munya form aka mitu aro matiem Mr No Pressure obaso american for a divine organic skincare product at the amount divine boaw amaso skincare lan ayeda atoso ko divine aso yeso na bodi AdwenepaheneTv BeckyTv obenya discount kama make am for air tap send at amount tap obeso send this guy from on ne edeko Ghana kwada tap na make am for the amount bra aso yeso what as we hear advert biana bra e be jai e de gum amount come sama your time dan kwasa sana tigana na wudi no na nya de be boaw e bu se be sa hia bim AdwenepaHene peace out.